رادیو آرتا لباجاری عموده لگل یونسکو روجا جیهانی رادیو درخست فستیوال کی هات لدرخستن لهولا سیرانیا شاهیه بحضر بونه هجمارک مزن جدر سوزن رادیو لباجار دنا فستیوال دگلک برینک و خرات کرن هاتن دیار کرن جی کسم گوهات بون و شاهیه ایرو 13 شباط روجا جهانی یا رادیوی آرتا اف ام خست گوی روجه لدارخین الباجار عموده لگل یونسکو براستی مچالاکی که مزن آماده کربو گلک سرانت دبون گلک پرچین موزیک دبون هناك مسابقات و خلات هبون اسکیتشات هبون هنرمند کمدی شیرزان چند سکیچ آماده کرن جمیواناره گله کیف خستر و وانده. محمد فرح حکومای موزیکی چند پرچین موزیک پیشکش کردن به علیکاریت چند زاروکن جیرک. اف شهياقم العمودي بيرابونه بالكاريا راديو ارتا اف ام وكم زاني ايرو راديو جشنا راديو جهانيه وايصال صاله كمين البيدك الجمع كان بي ومستلم بي احتفال لكن بيرابون ام جروب اخوي موسيقي ام محمد فرحه من بيمه بيرابون شهيكر من مسابقات ما ذكرنا ما برسن دايب في شهيان ما بي حاضر كرنا هناك مواهب شيء اكش دربا بقصد امان بين وبدو يعني كرين بور امكانات اخوه طبعا شالاكي عم بيرابون هناك استراني فلكلورين هناك مقطوعي عالمين بالتنا وكماني وقت طنبوري عودي زاروك على دخست مقراني جداي زاروك براستي ما هو البجارتن وجن اغو انا ارتا اف ام دكاردكي وكو ازقهك نو قافا كمين لسريه اعلامي سريه راغاندنيه سري صديسي وبنج الباما كاردكن جن وبياني شانا سركفتني جبو سوريا هم بهيفينه جو سوريا سوريا ك جه اعلام آزاد به جه راغاندنا وازقهن آزاد به سوريا تبيران گوراديا ارتا هدا مزراندن ششي ما 7 سال 2013 و 4 ساعات برنامج دوشينه بزمان كردي وعربي وسرياني شبو برنامج اركراما حسو عموده